Thobela ke re dumedisha ba bogedi ka gae wa bolela mo ke a manager lefaseng la Bezinyawo Mphileng. Re ile ra ya ga Dr. Mremi re ile go pela thuso mabapi le ditlaisego tsa ka lapeng la Mokgekolo. Le nna ile batla ka mo go nna ka mo ke dulang ka mo motseng wa ka ba tla ba nthusha ge ile diphetogo tsona ke di bone poifela be ke bona be ke kwa ke dutse ka mo ngwakong bošego ke boifa ke bona o ka re ke bona dirithi tša batho dilo tšela ga di sa le gona ga ke sa di kwa dilo tše be di kitima ka mo godimo ga masenke ka moka ga tsona ga ke sa di kwa ba tlile ba tloutša baroka ba re thušitše ga ba nyaka selo ke a leboga ke leboga ba tloutša baroka ke leboga ntate Mremi ke re ntate Mremi gore a ka thuša batho a se ka fetša ka rena gore modimo a ka mo okeletša a gola a golela godimo. Ke leboga gape le ntate ka kapa ga ke mošie le ena re ile garella a kwa sello sa rena a fetišetša go ntate Mremi ba re thuša le Mokgekolo le ena ka kwa go yena ka kua le ena gore o kry-a boroko ka gore ka kwa ga Mokgekolo be go na le magotlo a mantši magotlo a le ge re fela re ya re ilo mo check-a re mmotiša ka ona magotlo a le ga a sa akwa ga e sa le a mantši ka mokgola ba le ka gona. Ke a leboga letšhogo le la be ke le kwa ka mo lapeng la ka ge ke dutše ke le ka maabane ke bogetše TV bana ba robetše be ke kwa mehlolo dilo tšela be ke di kwa kuku mo mabotong mo ka re ke mothute a ka Spain ga ke sa di kwa boroko re a bo kry-a re kgone go robala le bana ga ba sa bobola bošego. Ke a leboga ntate Mremi a lala pitšeng tše kgolo a lala.